Često narode, šta ima? Evo da se pohvalim, ja se samo šišao, vidite kako sam lijep. Jesam lijep, sve mi se žene sviđaju. Nego da vam kažem, naopade mi jedan vic o frizeru, već kad sam se samo šišao, pa mi naopade taj vic. Kaže, imao frizer svoj vlastiti, privatni frizerski salon za muškarce i žene. I imao ga u svojoj kući na spratu. I onda mu dosadi, nešto kaže, vidi da mu promet slabo ide, kaže da ja odlučim da dole preselim onaj donji dio. Ajde, možda će nešto da krene bolje. I trebam kje da obavijestim svijet da ne idu gore, negdje idu dole. Aha, i stavio na kapiju tako natpis: narode, ne šišam više gore nego dole. Kad je to krenula gužva, žene navale, moj narode, ne možete ni da vjerujete. Živjeli, moj narode.